give deliveries as government, as public servants to the people of Goa. It cannot be that they have taken a government job which they run and they also do their side businesses. And ताज्या खातीर सीएमाकडे बरोवन I will ask for a special task force if required to be formed to get into this. I will also request की सेंटिनल स्किमा प्रमाणे तशेंच एक इन्फॉर्मर जाल्यार तांकां रिवॉर्ड कर आनी सोदून काडे कोण गव्हर्नमेंट लोक आपले काम सोडून सायड धंदे करतात ते कोण पार्टनर आसा रेस्टॉरंटांनी कोण आनी कितें आसा हें सगळें जें चल्लां आय थिंक समवेअर इट हॅज टू स्टॉप इफ यू आर टॉकिंग एट गुड गव्हर्नन्स. नवे रगत कामाक लागल्यार कामान उर्बा वाडटली. तांकां सुवात करूंक सायड बिझनेस करतल्या सरकारी स्टाफान खंय बिझनेसूच करचो, मंत्र्याचो तोमणो. भुरगे सगळ्यात रावता गव्हर्नमेंट जॉब, फ्रेश ब्लड आयले एखादी फ्रेशनेस येतले तेय जाय जाल्यार जे कोण सायड धंदो करता तांकां गव्हर्नमेंट धंदो करप एक गव्हर्नमेंटाचें काम करप हें म्हणना. तुमची प्रायोरिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आसा मरे. इट्स अ गुड एक्झाम्पल यू आर क्रिएटिंग. गो इन टू दॅट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, डोंट बी ऑन द गव्हर्नमेंट. इन्फॉर्मर्सांक रिवॉर्ड करप, हाजेर टास्क फोर्स घालून हाजेर चॅक करप, हे मुख्यमंत्र्याक लेटर बरयतलो आनी हाजेर मागणी करतलो की एक टायम बाउंड करचो. तातूंत एक सिरियसनेस ऑफ गव्हर्नमेंट पीपल हू आर वर्किंग ऑल्सो विल बी सीन. कंपनी आनी सरकार दोगांकूय बरी पडटा तशें खंय धोरण करतले. But I am getting into the business of making a policy which can be a win-win situation for the industry and for the government. And as a small state, we can definitely set an example to the rest of the country. I have an opinion sitting as a part of the industry, and I have an opinion as a politician, which is that if we try to put efforts to the same goal who can be skilled, he can be ready for the industry, we can create a win-win situation, and I expect this part, I wouldn't call it a challenge. वर्सभरान गोंयान 53 स्टार्टअप रजिस्टर जातली. 4 जाणांक सरकारा कडच्यान फंड मेळा. केंद्राची स्टार्टअप पॉलिसी चालीक लावपी गोंय खंय दुसरें राज्य. New companies are coming in, startups. We have today, in the last 1 year, we have successfully registered, say, 53 startups, which is a very good indicator. The first 4 or 6 we have already taken fundings from the government. Goa is the second state after Orissa to actually implement a policy and disburse incentives in terms of startup and IT. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी.